is nanawibag ang baby. Wow! Among baby kay si So we are back again, guys, and welcome to our YouTube channel. And for today's video, guys, is nanawibag ang baby. Among baby kay si Hala. So mo na siya mong baby, guys, si Baby Precious. Pala ilabing. Storya. Pala Storya. Tapos, sa may pangalan ni mo? Ano mo kang name? My name? Name ba yun? Wow! Sadakatan siya mo yung mama. Damn! Dada yung mama. Saan na bing? Bye-bye. Sa tambuhaton karon. Sa tambuhaton. So, katos siya si Baby Precious. Wow naman! Wow! Your shout out kay Kurt. Makita na sa YouTube. Tara! So, mag-imo na may reaction video. So, kani before na siya reaction video. So, si Daddy. Di klaro yung mag-tagpit. Ada. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye daw. Naulaw. Ay. Ayaw man. Isa ba na? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Gagawa kami ng baby. Gagawa kami ng baby, guys. So, Si baby! Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. sabihin mo sa mga friend. Talaga! Dali na. Okay, katugon ba yan eh? Tulog ka? Ba. Abaan sila. Eat bulaga. So, ready na siya, guys, na magka-baby. Ready na siya magka-baby, guys. And so, kung gusto nyo ng baby, kamulay mo. Ano yung kaya ito eh? Tama. Kami delete already. Kamu lang. Na. Earth na. Nabing. Earth na. Giap kamu to eh. My one baby. Mala siya mong baby lagi na. Bantayan karon. Tigbantay dili bata ron. Baby tawagan na. Sa tawagan na. Babysitter. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.